tugiye kubagezaho urutonde ntakuka ilisiti ntakuka y'abakandida bemejwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora dushingiye ku itegeko ngenga nomero 001/2019 OL ryo kuwa 29 z'ukwa karindwi 2019 rigenga amatora nkuko ryavuguruwe mu ngingo yaryo ya 60 dushingiye kandi ku itegeko nomero 023/2024 ryo kuwa 6 z'ukwa 5 2024 rigenga Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu ngingo yaryo ya 6 dushingiye nanone ku mabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora nomero 001/2024 yo kuwa 19 z'ukwa 2 2024 agenga amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite yo mu mwaka wa 2024 mu ngingo yayo ya 65 none tariki ya 14 z'ukwa 6 2024 dutangaje ilisiti ntakuka y'abakandida bemejwe mu matora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ateganyijwe kuva ku itariki ya 14 kugeza ku ya 16 Nyakanga 2024 ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeje abakandida bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Mpayimana Philippe umukandida wigenga. Ku mwanya w'abadepite, abadepite 53 batorwa mu buryo butaziguye. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeje ilisiti ntakuka. Ilisiti ntakuka y'abakandida depite batanzwe n'imitwe ya politiki bemejwe: umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije ariyo PDC, PPC, PCR, PSP na UDPR, bose hamwe ni 80. Abagore ni 38, abagabo ni 42. PR bose hamwe ni 54, abagore ni 26, abagabo ni 28. PSD bose hamwe ni 59, abagore ni 24, abagabo ni 35. DGPR Green Party bose hamwe ni 50, abagore ni 24, abagabo 26. PDI bose hamwe ni 55, abagore 23 n'abagabo 32. PS Imberakuri bose hamwe ni 47, abagore 19, abagabo 28. Ilisiti ntakuka y'abakandida depite bigenga bemejwe. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeje umukandida wigenga umwe ari we Nsengiyumva Janvier. Abakandida depite batorerwa mu byiciro byihariye.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeje abakandida 199 batorwamo abadepite 24 b'abagore batorwa mu buryo buziguye mu ntara n'umujyi wa Kigali ku buryo bukurikira. Intara y'Amajyaruguru, umubare w'abakandida bemejwe ni 33. Intara y'Amajyepfo, umubare w'abakandida bemejwe ni 60. Intara y'Iburasirazuba, umubare w'abakandida bemejwe ni 46. Intara y'Uburengerazuba, abakandida bemejwe ni 44. Umujyi wa Kigali, umubare w'abakandida bemejwe ni 16. Abakandida batorwamo abadepite babiri batorwa n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeje abakandida 31 b'urubyiruko barimo abagore 9 n'abagabo 22. Abakandida batorwamo umudepite umwe utorwa n'inama y'igihugu y'abafite ubumuga y'abantu bafite ubumuga. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeje abakandida 13 batorwamo umudepite umwe utorwa n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, harimo abagore 3 n'abagabo 10. Icyitonderwa, ilisiti ntakuka y'abakandida bemejwe iri ku rubuga rwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Tubifurije amatora meza. Murakoze.